Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi February ni som paruk ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau Iran le US indirect in biak na around ni na chu Geneva khopuya tholenia hian nei ani dona US President Donald Trump chuan in biak na in rem thu thlung siam thei ani lo chuan Israel in Iran ballistic missile telaka strike an nei aremti a athlopani ti Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena ahril ane diplomacy lampanga malak na chu omreng ma sela mase hein biak na hian ra tha achua don lawa inrem na aum don lawani ti media ten an soirang nakara Iran chuan US in crack na anpek zongjong te anhlipani ti finfiana tur do kana anron chop chuak thaini chuan nuclear chungchanga hian inrem na kansiam thayang hanti chau mai Israel chuan Iran laka boina chungchanga an thutluk na chiangjokin hanpuang jara uranium enrichment Iranin annei zongjong te chu awain ti chiat vek an phutani ti anpuang bok heti lai hian US le Israel chuan full force economic pressure campaign chu Iran laka kalpui hanram ti veve tabok diplomacy lampanga malak na awmek rolin Kovel mithiam sang te chuan military conflict awm thaina chan si za somnga palivel hani toni hanti Amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane ole inrin ni lampanga kan ron report tong khan naktu khian Geneva khopuya US le Iran ayo palaite indirect in biak na nei turin rom hanna chu siam ani le ta phot maya ma sen thilphut te Iran hian ti hlotlin adu lo rin na lian tak mai US le Israel hian anaya hemi chungchanga ajiasin report an pek dan chuan US le Israel hian in biak na lowam tur lotlin thaina chance chu zero angvel ania lotling thailo top tura an ngaya heiwang hian US le Israel chuan economic lampanga full force economic pressure campaign chu kalpui turin thutluk na ansiamani hanti an report jaldan chuan military lampanga pressure an pek po asang tial boka chumiom zia chu maximum pressure policy US le Israel hian kalpui hanram tia heibaka hian Tehran oil China nena hral ani fautrin chu andu lawa Tehran in China nena oil an hral chua zongjong chu ti top tumin man la donani ti an soiboka ma cheng tiang takin nge chu tianga malak na chu an kalpui don tiro an puang chiang lo thung ani hei ringot po hi in biak na in rem na siam na kong dal tu lian tak ani thaidona azia sin an soijal dan chuan Iran in oil a thon chua zongjong atanga za somriat vel chu China thon lu ania China in chutiang taka oil tam tham tak mai Iran nena alei thin ti top tur chuan Iran hian in rem na an siam pui du arinom lawa military te chak na mangin US le Israel hian chung thil da chu dan cha antum donani chuan Middle East boina hian China nuluin hom ngei donani hanti The Times of Israel chuan Iran in China oil an khral chua hi atam tham hlea hemi ti top tur chuan military te in rol na chau lo chu kongdang hom don lawa sumle pai lampanga expert tele in dona lampang kai hnoya expert ten an thlir na tang chuan chutianga military te chakna manga Iran in China oil hral chuat te dan cha ani phot chuan Middle East boina China nulu thaina tur chance chu asang hle dona chuti rol chuan China hi in rol lo pon aum mai thai boka achan chu US le Israel akatranga har satna lian jok nai chu China hian adulo mai thaya Iran atanga oil le tam tak te ti top sak ni masala he boina hian direct China hi ain rol du US le Israel chuan anrin lo wangin hetiang thil hi anti ni in ahriat boka ti chuan Iran in ngana le athurol pui ramro pui berta jingami China hi hetianga anti chungpo direct ain rol lawani chuan Iran tan hian in nga chan tur an nei lawani ti an hriat tirna poimo tak tura Israel le US hian an ngai ni na hriatani antibok hetianga thil ti hi an tum wang ani mai thaya karma salam panga khan US President Donald Trump chuan China nena Iran in sum don tonna chungchanga tarif za somni panga an la donani ti executive order alo sign to ani Iran chungchanga boina hi kan ngai aingot hian athukin arila kai hnoi po anga tial boka tun thleng hi chuan Iran lam an la khau viawa
US le Israel amin an thil phut te anti sang tial boka Washington in rem na ta na rotna nei proposal chungchanga Iran in an chanle na chu Geneva khopuya in biak na an nei huna hian dokana andron pharto nge US official ta chuan an bai se ni ti Aziz nena an thrila heti rol hian in rem na om thaina chance chu zero ang velani ti an soi zui bok kan video clear tu ten comment lampanga po inron soilang fo thrina engwangin nge in biak na a hlotlin bai sei omlo chu in biak na an nei pui reng ti zona hauma achan lewang te tuntuma hian ron soi fiatel kantum don ani kan thukalaya hankir le taila in biak na an nei tura hian US chuan hein biak na hian kan ti mai lawa thil tak in rem na nget le huam zau tak siam kan bai seya mase chumi hlotlin lo chu Iran kuta hian ain ngata Geneva in biak na hlom tura hian in rem na dik tak le thatak min pelawani chuan Iran nena tanga rodnan siam anron chop chua reng chu engma kan pom don lawani antia Iran hian athil ti tur dik tak chu akhrachiang hlea thil dik tak ati po kan bai seya mase chu ati lawani chuan an laka thil lo thleng tur hi an khrachianga chu wang chuan vuiwaina le lungoi lo na an lan tir thailawang tin vau khan na anti chuak ani hetiang kara hian Iran po an doi bik chunglawa an ram chunga anin khrausana sahlea banar mangin anti-US campaign chu lian takin an la kalpui chunjom zela US in dolong USS Gerald R. Ford aircraft carrier athon lu chu alem anjiaka heta hian kuang tam tak America fleka an khu lemte anjiak telboka heibaka hian Iran in dolong tele thlona ten helong an beilai thalak te antar chok boka hei hi the Times of Israel report an pek dan chuan in dona athengani chuan US hian na satakin hatur dona American sipai tam tak ten nunna an chan donani ti hriat tira an vau khanna ni anti Nizan Zanrei Lampanga Khan, The Times of Israel report an pek dan chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US le Iran in kara hian in rem na engpo siam ni sela uranium an thlit fim cha zongjong chu Iran ram chunga tanga lak chua vek ani turania chu baka chuan uranium an song bola an boi puile thaina tur an man ro zongjong te ti chet sak vek angaya chu tiang tel lo chuan eng in rem na ma Israel chuan apom pui don lo hati Jerusalem Khopuya Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations tia an soitrina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hian thucha soin Iran nuclear chungchang bi ka anthil phut pathum te chiang takin a soilanga pakhatna chuan uranium thlit fim sa material zongjong chu Iran ram chunga tang hian nuai bo vek atrula engin ramna nuaya po chu pom tel ani turani hatia apanina chuan uranium thlit fim na an thole theina thileng kim mai chu ti chiat vek durani hatia hei hian Iran nuclear scientist te khwa khirna chungchang po akeng telani tin The Times of Israel hian han reporta Iran in chutianga man lak le theina tur chance chu pakhat ma siam arem don lawa uranium thlit fim na an thona mun infrastructure te an man rueng kim mai ta chu ti chiat vek turani hatia tichuana pathumna chuan Iran in ballistic missile tam tak siam chuatuma ballistic missile program an kalpui mek chu an topsan turania ramdang teng lo tak mai helpol le firfiak pol chi rang te khoya chutiang a proxy so Middle East mun ranga tranpui thin tu Iran hian hetianga missile hlom tak siam chuana konga nasataka mala hi America le Israel te khovel pumpui tan tele abik takin Middle East bial pumpui tana himna tider thong tu hlom takani ati heibaka hian appoint thumna chunga hian Iran in Middle East hian helpol le firfiak pol thurwal puile athlop te anei chung chuan remna le muana dik tak Middle East hian engtika ma atheng don lawani hatia chungmi ta chu juda te huatna khat ral thuam keng thin te hania tichuan heng point pathum te tello hian engin remna ma Israel chuan apom ve don lo ati hetiang kara hian nizan vek khan Radio Free Europe, Radio Liberty report an pek dan chuan US Secretary of State Marco Rubio chuan Iran laka diplomatic lampanga malak na chu ngai poimo ani zia asoi chuaka President Trump point sipai ten beipuyan thak na major strike lampang ain diplomacy chu angai poimo zokani hatia Nizan Khan Slovakia Bratislava Slovakia Prime Minister Robert Fico nena joint press conference an nei na Rubio chuan Iran nen hian tu main in rem na hlotling tak an la siam thai ngai lowa
ma se tuna hian US chuan kan tum me kani hati sipai ta chet na hi President Trump chuan adu thlan masaber anilawa diplomacy manga he boina chin fel hi athil tum ania ma se chu thil tum chu a hlotling lawani chuan thil lo thleng tur chu mi zongjong hian chiang takin an thriani hati bok Radio Free Europe Radio Liberty hian report anpek chunjom dan chuan thil pakhat chawa chuan in remna siam don se chu thil thleng thei din huna chuan ading mek towa nuclear program chungchanga hian in remna siam turin US hian Iranin uranium enrichment aboy puyawanga chumi kai noya US in frek na Iran laka alopek tote li ani chuan Iran chuan US nen nuclear chungchanga in remna thlung chu siam anrem ti towa Mase khovel hian chiang taka hriat chu Iran ballistic missile program le helpol le firfiak pol athop te topsan tura thutluk na siamero chu Iran hian adu arinom lawa chu wang chuan inrem na tlon tling siam tur chuan akong hi ala thui hlea kongzo top chin po om theidon lawin a hriat ani hanti heti lai hian Tehran khopuya BBC chuan Iran Deputy Foreign Minister Majid Tak Ravanchi chu in biak na le interview an nei puya Iran Deputy Foreign Minister chuan US in Iran laka hrek na minpek chungchang hi soiho turin anin payani chuan keini po nuclear program ne na inzom na nei thildang te soiho turin kanin payani hatia mase Iran laka hrek na sanction omjongjong te hi li anina tur chungchang ziana chu in biak na dokana omtel ngai turani ti hi Iran chuan a phutani hati in biak na lo cham theina chungchanga hian Iran le US hi anin puton vevea kanron soitong khan US chuan a hlotlin le hlotlin lo chu Iran kuta aumani ti an soitowa Iran Deputy Foreign Minister po hian hein biak na hlotlin le hlotlin lo chu America kuta aumme kani tin a soive bok ngani BBC hian an report chunjom na chuan Iran Deputy Foreign Minister Majid Tak Ravanchi hian Tehran in hrek na hli an phut hi hrek na zongjong hli vek nge engchin nge a huam don ti soichian nei ro chu anei lawani hanti Radio Free Europe chuan in biak na kong boy tak hi a boy zol tol tola Geneva in biak na lawom tura hian thutluk na siam fel thei an nei arinom lo antibok Iran hian in remna tana hanrot na te soichuk ma chala Israel chuan Iran laka rin na chete po an khat lawani ti antilang chiang ta hlea Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations voiceomngale pakhat na anman na athusoya hian US President Donald Trump chuan tharum thona military strike te athen main Iran ne na inrem na siam theina tur kong om chayang jongjong chu zo kim masak vek atumani ti asoya nikum jun tha Iran in America laka bomrap thak tak ator nuwa khan until zir chua poimo takte wangin President Trump chuan Iran hian inrem na ansiam du mai rin na lian takanaya mase kai chuan Iran ne na inrem na engpo siamani na tur chungchanga hian rin hlel na lian tak kanaya ni ti hi thup katum lawa achan chu thudik tak hansai taila Iran hi thilpa khata chau rin tlak ania chu do tan soya mi anbum thin ti hi ni hati hei baga hian Netanyahu chuan President Donald Trump nena po ka hril towa Iran laka hian rin na inayani chuan finfia photang che achan chu Iran hi Soviet Union hunla yang maya rin tlak lo anni jia hi I hreturania iring turani lowa engtiklai main iring turani heklowa rin na chete po inei ni chuan chu ifinfia masapot turani tin ka hrilani hati hei baga hian Netanyahu chuan boina hi aol samjong in chinfel thei ania ahar sasong poin chinfel thei ani thau boka chuta chuan kong ol samjok kan bai sai masapota achan chu in dona in ati chiat na satjiat tele mi hlo nat jiat te kan thrachiang hlea in dona wanga mi hring nun na da kham hi kan du lo tak zeta mase Iran laka thiltum zongjong te ti hlotlin angaya wangin engkong po zo tulani chuan chu kong zo tur chuan kong engkima kanin pei angaya chu tiang tur chuan kanin pei hle to bokani hati hetiang kara hian The New York Times chuan voin lama report an pek danin Iran chungchanga buaina hian engtin nge thilakal zelang ti hi ngai tuangai tak ania thil thleng thei poimo tak tak mai kong pathum haoma pakhatna chuan kong poimo ber nuclear chungchanga tele thildang chi hrang hranga inremna siam tura in biang na ti hlotlin hi ania chu chuan sipai te chakna manga tharum thoa in norton na lo thlen theina tur chance chu ati hniam hlea hrekna pressure sang tak po chu chuan ati hniam thaidona
มาเสจูกงทรัพย์นิมาสละรัมปันฮีเตดินมุนเล่อิสราเอลทุเลลางไงตัวเฮียนจวนอาโหลดลินไทยนัจันส์จูออปชันดังจงอาอินอันเนียมันนี่ฮันตีให้วางเฮียนอินเบียกนำมังอาทิลจินเฟลเวกนั่นแหละอินเริ่มนัทุทุงเสียมจูกงทรัพย์นิมาสละกงฮาร์ซาเบอร์อันนี้ตีน่าอันนี้ตาอันนี้ที่จวนทิลเราแทงไทยปัญหาหน้าจวนลงเทนสันอันติมายาตัวน่าอินเบียกนะอันกัลปุยแม่กังเฮียนหุ่นไรตักชุงอินเบียกนะเอามังอาจุดที่ชุงจงจวนมิลิเตอรี่แต่มังอาเพรสเซอร์นัตักไม่อันอินเป็กฮีเอามแรงทุงงาจุดจวนบวยน่าเราชวกไทยละกามีปุยเตะเราทนนะฮีอาเซียมแรงโดนามาเซอินเบียกนะกัลปุยชุนจอมแรงอันนี้บ็อกซี่จวนอินดาวไนรอจูอาแทงรีละวังอาริสซังตะเกรอจูเอามแรงทุงโดนาเนี่ยฮันตี The New York Times เชียนทิลเราแทงไทยปฐุมนาจวนกงลาอมเบอร์เดนจาร์โซนอันนี้โดนาอินเบียกนะอัลโหลชามังอาเครกนัตมจอกอิรันละกาอันเปงาสิไปตัดเจ็ดนะ military action อาแทงจุยบกังอา Middle East เบียลปุ่มปุยขัวปะสิไปเตอินนอร์บอยนะล้อมตักจูแทงไทยดินมุนาอันดิ้งโดนันนี่อันที่มาเสแห่งกันรอนรีพอร์ตเตฮีมิเทียมตักเตไงดานอันละคมนาจังอา The New York Times เสียนอันเคลียร์นะอันนี้ที่เราแทงไงตัวนี้ตีนายรอจูอันนี้เราอันนี้ US เตอิสราเอลอิรันอินการาบอยนะบอรวกสู้สังตักไม่อมเมกจุงจังอาเฮียนForeign Policy Expert Survey le Conflict Risk Institution CFR Assessment atanga alan dan chuan Iran nena in zom boina direct in US hian sipai te kum khat chungin ache chuatira anin rolna lian tham tak chu athlen thaina chance chu za somnga pali velani hantia hei hian van borok lampang atanga Iran beina air strike a huama mase full scale war rampan hi tein kara in dona pangai takero chu theng turanga yani lo hanti Tichon ground invasion anti ground alu chila in runale full scale warang chi major escalation thaina chance chu za som pariat vel ania chutianga major escalation full scale warang chi te theng tura rinna aniam hlena chan chu in dona lian tak nai chu aman ato hlea US hian Iran hi tluchevek khopin asop boni mai thaya mase manpek tur sang takero chu US hian anei tho donani ti anthriani antia Achan panhina chuan oil market le khovel in sumdon tonnalama thil hlom tak lo thleng thai ta chu US hian areboka heiwang hian full scale war le ground invasion ang chi hi US chuan tun thleng chuan akal puilo na chan ni na hriata oil man na sataka sang chhotur tele khovel in sumdon tonna Middle East tuipui kaltlanga sumdon na kong pui poimo tak te hunrei tak ti khailak ani ngai dona chu chuan khovela thilman na satakin ati sang chhodona ne hanti Tichuan chan pathumna chuan diplomacy kalpui chun zom zel halani wang hian US hian beiseina le in ngana thil dang thren khat te halanei ni na hriata chung beiseina te chu a hlo chamvek ani lo chuan in dona hi athleng turanga yani lo antibok Foreign Policy Expert Survey le Conflict Risk Institution Sten Assessment Report anpe katang hian US hian Iran hi engwangin nge tun thlengin hala beilo ti chu achiang thai mai ome Hetiang kara hian CBS News chuan tukin lama report anpek dan chuan US President Donald Trump chuan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nena US le Iran in biakna Geneva khopuya hanai tura hian in remna siam thai nge adu toa mase in remna athleng lawa in biakna hi felin ahlo chamani chuan Iran ballistic missile program laka Israeli air strike anei aremti puya athopani ti asoyani hantia hemi chungchanga hian The Times of Israel chuan June ni som panhi kumsang ni somni panga Israel le Iran in dawatang khan thariat veljat mai aliam toa chumi nuwa chuan in dona lian jok theng tur chungchanga hian soiho na awme kani ti an reporta Israel chuan Roman na engkimpo apai toa tuntuma hian chutianga in beina chu thlentira tulani chuan US chan votur chu Israel fighter jet te van bawro kanom laya fighter jet te tuithun bel na chu US hian athongai dona Israel fighter jet ten antrenom ramte thokuma Irana strike anei thaina tur hian chung ramten hena chuan anwan bawruak Israelin aman sak anremti thaina turin US chuan malak atul don bokani tin an report ani US in rol atul na chan chu tundin huna chuan Israel hian anwan bawruak te man anremti lawani ti Israel fighter jet ten an thokum ngai ram Middle East ram then khat ten an puang to ani Tichuan chanchin tharbara chuan Geneva khopuya in biakna nei tur hian Iran ayo palai Iran Foreign Minister Abbas Araghchi le atim te chuan
Iran an chua sana Geneva lam han pan toni ti an reporta USA yo palai te ro chuan Geneva hi an lapan rilo ani Middle East boina hian kai hnoile kangkai anga tial tiala engtin nge thilakal zelang ti po hriat thiam ahar sa tial tiala tension sang tak hnuaya hian omreng chungsi in biak na an kalpui reng bokanga chutiang chuan hunrai tak chunga nomanga Iran laka hian economic pressure lian tak an pe bokanga chu chuan Iran laka har satna satak athlen bokanga Mase international shipping route te ahim lawanga he boina boruak hian hunrai tak chung awang ti hi khovel mithiam tamjok te ngai dan anita hani ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai thai te nile phot sela thlir tu le ngai thatu te loin en kol traula Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle theu donia